Nyenchakare, President Museveni nateekateekwa kusiiba omuri Kyenjojo omuhururu y'okuronda karuru akobwa President. Omuri Kyenjojo, rally neisha kukorerwa aha kishaayi kya Katosa Holy Grounds omu Town Council eya Kyenjojo. Abantu baita ba Kyenjojo, abantu baita ba Toro, hamuna Uganda kutwaliza hamu. Nkwenda kutwala omugisa guno gw'okubalaliza n'okubatangira bw'okuba nyenkya tulina president wetu wa Uganda omu district yaite ya Kyenjojo saha emu paipa tujja kuba tutandika kutaha ekisaahe kya Katosa. His Excellency nejja kuba n'abunga mu bikalo bibiri n'abanza Kyenjojo n'alugaho n'agenda ahandi. Nitusaba aba Kyenjojo muzinduke okwijja kuka saha ibiri obe oikire kandi otahire munda. Abebembezi bashaba abantu okwisha mbwingi bakamworeka obushagiki. Kikuru muno omwije tumutangire tumbalize ensonga zeitu tumbalize ebyatukolire kandi tumbalize ebiturukwetaaga tukole mu kisanze kikwija kwongeraho. So nimbasaba mwije nywena mu bwingi twija kugiraho transport eyo okusobora kuyambaho abaki abataine maani rundi abatari kwesobora kwereta. Ati nimbasaba ebiro by'okwezi mwena owekitiriza president neija kutubungira kutwoleke byabaire natukora kandi ayongera tusaba karuru neija mu kibuga kikuru kya Kyenjojo. Ntugonza kukunga abantu baitu kuruga magombora gona asatu nalemo aga Kyenjojo district. Abantu baije kutangatanga na president kireki ya kabiri kandi omukoro gwija kuba Katosa. Omugandi okwetebeka nsizo rutayayo rwa President Museveni omuchange kya Bunyoro nikugenda mu maisho. Abebembezi nibashaba batezi bakaruru okwisha mbwingi omu mwanya aho president arabe n'ababuganira. Aleza fezo naje zitangudde zibadde organized bulungi nnyo lwakuba tubadde n'enteekateeka enteeketeeka obulungi nga secretariat tuteesetese bulungi rally za muzeeyi era nga wetwogerera kati tusinkanya abakulembeze bonna abakola districts zonna eza Bunyoro sub-region. President gyagenda okutambula gyagenda okuyita ng'akuba enkuŋŋaana ze. Mwabali abasinga tumusulanga mu trenches mwabasinga tumusulanga konge ennaku 3 nyanga tulidde mmere obwentalo zaffe twayitamu nabekyo nkusaba abanyayuganda enywena mu lugeyo tubakisa kya bomba kandi president entande ennungi agiine ebimu tubirozana amaiso ekisayi nyamurungi kiri hano ekyetuke byemizano ndikyamano byemizano ebisayi byenyonyi bantu central parts modo bayifunire ense kurakurana amajugo na hatiga amabati myaka 8 kababo bunyansi. Omukwetebeka nsoku emnyeto neijikibwa ngokurinda obusinje obuli omu ihanga nekikuru munonga kandi obushemerire kurindwa. Tulina obuteerabira nti emirembe gino gye gitutuusiza ku nkulaakulana etuuseewo. Ate enkulaakulana eyo bwetwogera ku nguudo, bwetwogera ku masanyalaze, bwetwogera ku malwaliro, bwetwogera ku masomero agazimbidwa n'ebigenderako. Ebyo byonna biyamba Munnayuganda okusobola okutuuka ate ku kukola ebintu ebimusobozesa okufuna obugagga. Basi ni yenye abaikaire kutandika n'emyaka 5 oli mu kitebe. Ate so omwana ayakalokoka kyaleero niwo osanga abaweewa kyabaligama. Baitu bali mu kitebe myaka 5, myaka 7, 8 ngira pate ideology okuba n'okyetegereza saaze. Gasha kwa Daniel Bingana na Ambrose Nwagaba Katoto.